Mayam Kurumzari Adobni Biribsi Peg News ki Manunghunani, Nasiki Manuhunada, Keke Thokchom Mayam Taram Noksari. Loina Nasiki Manuhunagi, Programasida, Kanazagadoriba, Tofik Ase, Hokiba, July, Tara the Pangadoba, Ukulgi, Mapama the Ukul District Headquarter the Pangadoba, United Naga Council, Manipur Government, Amati Government of India, Music, Yauna Pangadoba, Satagadoba, Tripartite, Toki Matanga. India government ki bhusing GST natraga tungan ba thausil kaya leibadagi asin ba leibadagi matam kaktana yaithok khibagi matang da lawrok lipa oirakadari ba aduga United Naga Council na phonglak lipa wafam sing loinana lakadu ba sing kari torpa yabagi habi matang da khana jagadori bani loinana ngasigi hariba khana jagadori bas lengbirak lipa case sing anwakta da I het yer ithang thana lengsin biri boja Ashang Kasar, social activist, Oza, Ashang Kasar, Bungasing Manung, Tram. Noxari Lonana, Nasiki Gesingi, Maya, the Lincoln Miri Boza, Professor MC Arun, Oza, Anthropology Department, Manipur University, Oza, and Pusutong, Tagat Pongosari, Lonana, Nasiki, Yetang Tanga, Pambiri Boza, Hmar, Tribunal General ATSUM, Oza, Hmar Pusugasing Manung, Tram. Noxari. Masih yang common noiba, hanya petara yang topik si common kerana warga oza, makta dum common question noina dum laksa gaya kuigi. Hari pasti isu khudi maksud naga UNC na dum yang na warus na magwari chana warus na perapa mehab jamang di hanjan hai dan laya dubu. Handaki lak subuh ina sana kadom ni Desember ni panda koi naga koi district ni pan district teri sing hibalai Manipur matam ni Congress lengang sing hibadiga. Desember taran toy da makoina Naga People's Convention lauraga makoi masi handokadabani haidana economic blockade power hen concern bagi matang like 139 days survey economic blockade si high but tripartite talk si March 19 da pham matang March 19 da lift tok hibi matang sulai ado hojik si adu matang da March 19 matung da amungsu khoi gi July June May 19 da phame adu bu high point mari da yanaba lai adu matang sida Manipur lengang na su haiba district nipan tari si Hongdok tapi firep ama, yang nama ikhna thamma mali en biren laptop let government sina, malam di Kapupi district da hosiki NPF ki member wariba, aduga Manipur government ki minister wariba losi dikona sala Kapupi da koi package में आम लाउथों के बेले रेडू का तो पम्फम सिंह दसु सेमिस्टर ना कोई गवर्नमेंट असी अखोई प्रोसेस अखोई कंटिन्यूइंग प्रोसेस नहीं तो ना ममांग तोरम बा थबक सिंह कोई ना एक तो होंग तो कोई है बेले रेडू का यूनाइटेड का काउंसिल अदि अमदि नागा मियाम की वाखलों दसु हारिब डिस्ट्रिक्ट निपान से मणिपुर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट तरी असी मणिपुर गवर्नमेंट लौजबा वारेन नहीं अदुबु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ना अयाब पीखिब लेते कंसेंट पीब लेते गाइना वाखलों मनुंग लेना बेले दो सिदा अखोई UNC na hari ba firep sing adi makoi na sigum basida tumina laithoi naga byam gi wakhalon yam sengi hari ba matang sida kari kari oira pai hapet kari hai tare ja sum makoi na hari basi madal siri basi government of Manipur da oidori government of India da oidori kari matang do bi basi oja tangkhan thambi masi matang sidi hojik ti amada blame taw basi shu aidi yam na tawpham leitabra haina di haininge adubu akhoi peaceful pamba meeting aduga Manipur se akoina haukiba matamda masigi awaba thenariba mayam se khangrabnina last government na lawramba tawramba punamak tu yadadana public mayam se ware a government anoba ma lakpadegi moi kidang police ama change tawrakpadegi dialogue se hauraga madudegi economy blockade kri se lothok naraga ngasai ban tawbu mayam tawra hujik se matam thani gumba khak da ngairi free da khoi thajana ba hanjil laglaga khoi minister sing na ju MLA sing na ju ching da chap ya ba UNC ju indom impha da lara khoi gi relationship se build up kitang haurubra haina id lobuni masigi tanja si da hujik moi se amuka kaino ma thamna re ba ngarang gi ngasi gi paper gi matungi na ko UNC na wareb lobba se aduna masigi matang da di hujik yamna sensitive oibani ngana hangi se adubu ngasai haibung na government anoba ma lakpudu da gi kitang akhoi gi chat mina ba yaba relationship amu hanjin ba yaba gi phajaba mong da lakpa se da akhoi di madu phai haina loram bane ba anu government na jo masi diplomacy ama phajana maintain tawba tarka le anu chief minister na haibudu jo chumlam ba ya chumlam da ba ya go le adu hujik ki timing si di madu cha de maram di sariba issue si khangli bani loina na hujiki UNC na haibasi jo makhoi hek first dialogue tawraga meeting tawra tripartite talks hauraga hanthok na bagi sida every month sida
meeting phamgani continue chathagani haibneba madu jo khala every month du ngamdana matam extend tawthokre ado next talk tawre tawraga madu su matam kakpado mu henthokre hendorok bodegi pressure samu pire pibadegi hantak 10 sida ukhul da tawgani haina tawramane adu so mu ye thokre ado aina haining mudi masi matam kakpase central government na kakpani ya amoi ke concern da state government ga adu moina madu laigani khangdabdo moina kakla moina postpone tawbasidi ko madu dane aina haibadi UNC de yam important oina lawjaba nataba kodimak se UNC khangda topa stakeholder organization mayam se through dialogue na natradi khoi Manipur dadi yadaba pot ama leba aduna dialogue se tripartite talk se chatharabne na haurabne na masidi continue tawraga fajana matam kaya changba ya adudi akhoina haiba ngamde chahi ama changba ya ani changba hum fajana mase talk se chatharaga yam peaceful oina loisaladi tuna bridging kana bridging the gap to madu oihanga dabne aba ado hek haubada asonda government na so mu madu yamna smart oina haureba aduga adudigi UNC na counter mu haureba se and anytime se thokba adu already last year da thokiba adu last government ga tawnabagi phifam da amu adum mukhunda hanjalakani aba adu already what is the changes go in our state adu the same position da dum lagani prajade dum wagani aduna madu aidi state government da yam diplomacy se maintain tawraga chahaninge at the same time UNC su adum phajana tawraga aikhoi praja mayam gi peace pamba aikhoi nungsinaba preaching the gap mase anauba lambi ama hobase thong ama sagalibase masidi matam khra mayam na support tawraga fulfill oihanse haibase aidi thamninge yamna joja hai je oza rebuild tawbani adi trust thajaba mayam do manghandana amu hena session na bagi mata ama oza kasar na budi thambire do hai je oza ozaron da so same question hai tare kari oza gi mota kari ni na phagani hai thambi oza andaki phamgani na tawrammi ba do ga phamkhidriba kaino si mi phamsi han phamkiba UNC ga government of Manipur ga even kainogi okrami bobigi matam da su kara kan phamina kare then birian sarkar paira ba matungda amuk su phamina kare ani rapu phamina kare phamina kriba mayam sing sidagi andaki phamne na tawrammi ba yethokriba potchiga khajik khenari ba se kadai da no haiba matam da hanagi phamami ba singa asina bureaucratic officer singi level da kari da phamam badagi andak phamne tawrammi ba sina certain political kaino ma da kaino minister yauna na traga MLA yauna phamgani haibagi pot amada lapane aduna sigi matam sida akhage government of India gi mihut oi kadori ba kaino se ma sangaroi na haibara karino maram su phajana sengna pidabida maduma yeithokre laiba poti rajniti gi oiba level da wari sanagadaba hairabani na issue sing asa political issue all eb hana lerami ba kaino district hongdokani hongdo oi adu tawba tawdaba ina tawba bureaucratic ki administrative thak tu dagi political plan amadla abani na government of Manipur na for that matter government of India na masigi issue sida kaino kari political stand lawrabagi haibasa nakai sengba masang eb natraga di aikoina kaino UNC ga wari sanare dagi rajniti gi oiba law ama kari ama mu tawrakanda atopa mu yadaba atopa pressure group amana amu kaino torpa yai there many more things even kaino sida aikoina nagagi manung sida tongan ba civil organization lady tongan ba political undercurrent lay kaino Manipur pulap ki oiba political undercurrent lady then aikoina kaino da southern kaino sing sida district sing sida lady ba singsigi tongan ba political kaino undercurrent mayam amalai hairi ba political undercurrent mayam singa sa masi munna khalakanda government of Manipur na rajniti ki thak amada UNC ga wari sanage harabu idi apun basigi oiba rajniti gi oiba kari firep leirabage kari consensus kaino ma la abage haibasa masi hana yengam thu ena khalli natraga di
amagi matungda amamuk lakpa amagi matungda amamuk lakane aba aduna aikoina potse isam samna kaino se rajniti gi oiba miyang de yeng abanina kaino se andak shem kriba district singa se isam samna administrative arrangement kini haiba yaraktrabanina masida political oiba kari pot leiribage aduga madugi solution tiba matamda political kari oigedage haiba se masi fajana khana hoba ma changyena Madugi the Mukta Kanona Birena Manipur the Ladiba all political parties in a Sigi Kari Mot Lady Vage Amade all civil society organizations in a Sigi Kari Mot Lady Vage Karamba political Kanoma way out of my Equina Kanosa chamber the Hibasi Kitang Han exercise to Womas Changi and a Kanze. Yamaze, we खरत थिंकिंग खरत डीप थिंकिंग दा थबक सी खतंग तोबियु हाइबनी तहा तहाना फिरेब लौबिगनो हाइबनी अद मतंग से समानबा अखोइ साइ हाइजरि वाफम दुदा जजो से मारना करी थंबिनिंगी मसी मतंग से एस ए सिटीजन ऑफ याम कुइनसु यामना चुंगी सु यामना मरुइबा थौमस पुबिरी अदबु लाइबा कंडीशन से ट्रेन सिदा करी ओइरपा याबा दुगा यामना ममांग द वागिबा माइंदे अखोइ वाबा मुन दे पांदा बंगातनी नागासु मैतेसु मुस्लिमसु अदुगा कुकीसु पुनमक से अवाबा मयामदि पामद्रे हाइतारे होजिक से करी सोल्यूशन करी ने हेना फगदे हादो जागी वखलोंदा लेबसिंग तो तंग थंबियो ai di mamang da su haizer kare wa ba bi je yam khamtheng na wa ba yok tri ma le mayam se to gyan ta ta nan tri ba se wa ra ka ne ka am da wa re haining da ne wa dri nge di wa re za da mai ta sing sing wa tho ka na di wa ngang mu ngam da ne wa ka yo na dri bra UNC Nagagi body oina ti yam maru oiba aduga lumna leiba organization amasu amane magi matam gi oida agenda atu mathang adum puthore sum lak pa se handak ki se district ki matang se anam badi mamang da di ensam na payam bane UNC na backing de leiraga adu handak UNC na dak paisan ki basida sida khara muk lu shalak this administration nataraga one of the natabi the UNC the whole cover tor paina aduda hoina mamang de zo karmaina baking tor karmain negotiation karmain stand down to do no haibagi matang da yam kaise ke moi graceful exit thiba government gi su UNC gi su graceful exit to new government na di purak pangame but hojik lai siti graceful exit to kamai pi gi ge se UNC gi president no kamai thadok gi ge kamai yan gi ge kamai lotion gi ge abado koi khangda bi na adu de how to proceed habadu di khara war akoi honorable new chief minister su this is a policy matter aduga si kari khara communal complex oibane haibu oiba shumba issue oiba tardi ising chaw yeng bada dum pangpang panbiram dari phagado bane shumba se it's a very delicate matter ni na shumba se khara section ba phagni koi gi honorable CM su on the other side UNC gi su issue ma thangal le haraga shimada di akhoi hando aroi haiba se cd as a civil society organization adudi khara kaino लेफम दो सोयगदरा है का अखोई लाल हो ग्रुप उमनते अखोई दी पब्लिक ने खलगा लीडर और पने देयर बी अ नेक्स्ट UNC प्रेसिडेंट ममांगी मथंगी प्रेसिडेंट दुना मागी होजिकी एजेंडा दिस पूर चट लागेद्रा बा ममांगी प्रेसिडेंट खोइना सु UNC की फॉर एग्जांपल देयर इज डिफरेंट एजेंडा at a different point of the time otherwise high why the might be technically something can be done but akhoi gi the civil society should always know that we are civil society organizations. We are also elected and we have a specific time period. You know, office holding power is a president among holding power is a president among agenda policy. See, specific time period. Kenya. For example, koi hojiki am kana education Nagaland board ki matang so and some na kana torme. See highway matang so kana torme. Alternative arrangements so kana torme. Alternative arrangements hojiki president na kesu pukhatena adode hojiki matam gi presidency na man hojik kana issue inkhali se will the next president continue or haraga hanagi hojiki kari haije ke boycott government boycott toidana
mamangi president sing hojikta revive toidena mamangi president duna di concern toram dena smaina it's civil society organization haibaga khoina la haurup ki organization siga muigi matong tamaga chakpa yaroi ba this civil society organization we are elected we have specific amount of time to implement our policy hoi president oider ba matung da we are not when we are not leader public sing na khanghau bodi khoina thaba phab tawbudin khanghau gore khoina phataba tawu khaktang du ne chikrak toise yam phajai this is one of the thing UNC khoi su president and the council su phasana khandaraga shigi se how do we tackle this issue as a tribal Ukrul the district Anawamala Ukrul is going to get double the amount of development process. To Champur the double pangani. District ani to Omina district amad chang. Tamenglong the district amad chang ani changani. Ka hoziki controversial oiba Kangpopi ga Jirbam. Jirbam su Tamenglong gi lamkhar mangani to Champur gi lamkhar mangani are controversial le. Som the Kangpopi gi su som gi Ukrulong gi senapati gi car problem like how do we resolve this? Can we look at this as an administrative convenience beyond our ethnic identity? Haiba adugi su lom da su khanba it will be more humane for the people and for the community. Haiba gi muong da kanoma thinking ama purak pa yagedra haiba se ain hairi. Yes, organization amanina pressure tactics ta posturing always to GCLP na amuk bilama pukhale anoga UNC na amuk bilama pukhale de hayang hangsi le de kokin pi gi jo ama stand amuk thama de adu muk chahi amazu phade be thatruk mukta de do khoi jamuk mungna doi ri ba CC ki posturing jamuk tong doi ri ba moi gi UNC gi suma tha khre adu di hojiki JCLP September thakre adu mamang da CM na shu group singji kai kana de khotre khar ngang ga nongala kukin pina khabar kanna irakpo can there be posturing again? Should we continue with that process? Haiba amale for us as a tribal it's always dialogue and consensus the maru oi. And in fact, democracy, whether it's take 10 years or 20 years, dialogue should be the way. Pressure should always be given. Pressure the government has a pressure to pay it open. Aduga agenda to set over the opening. Ultimatum, your the civil society organizations. Ultimatum people say, I'm high. Yam phase oza kasar oza marna oza jose marna thambi ba wafam se yam phase khoi panghai hai da hoji issue si lusala ga da panghai da haiba pangan ngang ba si tobi ganu khara yam sensitive oi be issue oi bani na khara su mayam su leba ki lusing basing adu ga as well as civil society organization mayam su khongom khara ga tong na ga pibam si lotion na bhona se hai bani matang si da khoi oza run da lak sa batare jiki hai naga gi issue si yam sang na su moi 1997 dagi national ngi peace talk lakh re adu matung da 2015 da su mo makata na khoi framework agreement and na 3 years moi this August 3 da tawdori khoi yam so ba do lotion gi ni habi naga peoples me and thaja bati lai adu ka ngasai gi district cm ji praja gi wakhalo da di segi matang chi dai khoina ai Joseph Hmar gi keno da gi last sentence da gi na kiu lok jara kan da ai na jingjeri bisina NSNI hunga government of India ga taunariba peace talk asinga asinda tongan ba mane sigi agenda tongali aduga masida masigi political canvas to tongal le UNC gi tauriba pochidi civil society organization gi magi kano gi Manipur gi mana represent tauriba people naga in Manipur madugi magi grievances mayam ama lei aikoi da sigi development kano se wal hore adu kai do gi wal ibano madu kari gi no adu thi do mina baduna atopo wafam aman aduna
September Canada Equina Canada 1997 Swidegi Satara Eva NSN gi Magi Pistoki process Madula Nava Magi framework Karigi Maduki political complications in Tongan Aduna Aquina UNC gi Hogzigli River Pistok asset or rather mana tripartite to gaduri mane and high river sa NSN ki government of India ga tong river pistok sigi colorary oina analysis to gadra musung to roidara rather kano sa UNC sa kano gi NSN IM gi frontier organization la natraga mouthpiece la haibegi port amane ama si the yamna confusion chakal le confusion ne ozadagi confusion is akoita Aquina Hogzigli riba ma Kanosida mana UNC na mana na Kanosa Nagagi ancestral property Kanosa lands Manipur the Ladiba Masi Kanosa Tongan na Kaito Payaro Kato na High Riba Aduna Madu Swopa district Anika Maruena Kankopiga Jiribanga Anisiki Pochida Makoina Kahana Nungaitava Yanindaba Pondu E Masigi Pochidi Aquina administrative way yengatra natre hairagana madu be a kanoda ethnicity gi magi ethnic identity gi politics to da madu kamaini yengata ge haibe ki pochin swai gi matang siga aikoina NSN IM gi magi tawriba magi pochida di tongan ba naga singa sa India gi frame te leiru bodagi aikoi sa sakhat pangam dana leire aikoi gi kaino se mange aikoi gi kaino si aikoi gi naga gi magi agony sing naga gi kaino pain da ba mayam ma masa India da gi tokai na tarakanda makoi gi tongan ba naga sing te gi oiba country ma thola akanda madu phagani aidana NNC na tawram badugi legacy ne sigi pochiga UNC gi magi civil society organization siga ani sida overlapping oiba jaga khara lei aduga ani du mana da basu lei ha masi made ko clear oina unaba ma changi na kalle aduna kaino se NSN IM ga tawnari ba pocha masida di naga marakta gi su Naga had consider Nagasi homogeneous group amanati. Naga I was the kind of Tongan but tribe Mayama Mana Amuksemi Bane. Masi Aduga Amu Nagana expand to river geographical kind of say kind of areas. Masisu Amu Tongan Bakano the lay. Aduna kind of the Tuan Sang Mon Swice the labor siga Naga Hill Saraga Kangaba Swice the lady Basiga Manipur Gidasu Manipurgi Awang Tangba Ukrul Mau Swice the lady Basiga Makada Jalerong di Kari Swice the lady Baga then put hills the lady Baga Tongan ba geographical extend the Labanina Tongan ba Magi perception Mayama Malay Aduna but NSN I am na Hobjiksan Liba Port Asa Tongan ba Nagagi group sing na Adum Yati Nagaland Yadava issue Mayama Moina Pukalai Manipur Manung the Supendava NSN Manipur Nagagi or for that matter Nagagi representative Oibiyaru Yavasa Manipur Nagabodi Karana Sotum Pondu Ia. Whereas UNC Pochi the day but Tasiana Manipur frame sida Equigi Kanosa 1949 the Bharata Pulle 1972 the statehood pangya sigi maraksida ekoida plan perot mari manga mang krabane madugi plan perot mari manga mang basina ekoigi development Manipur plapki development swatha horaba India dagi plan perot manga swatha horaga lei horaba sina madugi pochida amuke hena nagata lam singda or for that matter Manipur gi singi area da madu khara hena swatha Aduki port asa kamaina menkat kadagi haibagi issue sida aikoina yengba machangi aduna Nagagi apunba political frame the yengbagi mohuta UNC gi potcha tribal development ki kari gi pot tagi adugi frame tagi yenga kanda government na wari sanabam thuena kalle adu ani se confuse ala kanda de aikoina Naga nationalism ki frame tu kamaina thengna gadagi aina government of India na yengi baduga aikoina UNC si yeng taragadi madudi lan gani ana kalle Noise Tongan ba civil society organization the lady by mine saliba trade that I could give me a say hi when you say Naganda
अदु मखा साथगदोब याम सु लेरे दु मरक्सिदा मखा साथजरिंग मांगदा याम टेंतकपा ब्रेक अमतन लौजगे ब्रेक मतुंगदा याम थुनंजरके इम्पैक्ट न्यूज़ की मनु होना भूमि तादुना लेबियो ब्रेक मतुंगदा याम मुका तराम नौसरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनु होना दा मखा साथरक पोइना ओजा असांग कसारदा लाक्सगे होजिक हारिबा कंडीशन दुनी होजिक सम्माने UNC नसु हारिबा मखोगी अनिंगबा पामदु खतंग नुंगाइरक्तब मतमदा करी करी मखलादि मीजे अदुम एक्ट सिविल सोसाइटी ओरगसु मी ओरगसु करी मखलादि अदुम फोंगतोकना मुसे अदुम लेदो मतांग पब्लिक की पॉलिटिकल अखोगी नगागी पॉलिटिकल एनालिस्ट अदुगा तोंगान तोंगान बा सिविल नतपा अखोगी इंडिविजुअल सिंगसु वकल द करी करी खन लेगे बो बोई सेदा लाइबा पीडीएफसी हानसु डिस्ट्रिक्ट की अखोगी डिस्ट्रिक्ट सेम न बगी दबदा इकोनॉमिक ब्लॉकेट जाम सांग तोगी बसु लay अदुगा सेम बगी मायप तो सदु मुलै रिबने अदो तौरी बसी मीयेंग जी कमी गांदा गवर्नमेंट तबु खुदी म अपोजिशन सुम तौनी अदुगा चाखो थोरांग थबग सिंग दा होजिक मयाम सिंग चलो ना खोलाउ लाउरगा अतो नो पैकेज बिसंदना अदगी होजि बराक फेस्टिवल तौखिबा लेरे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की कनो माइके दिगे सिरी फेस्टिवल तौर पैकेज मयाम लाउथोखिबा लेरे अदो हेना नुसिनना मरी सी पुखतना सागतना तौरे अदु यूनाइटेड नागा काउंसिल हाई मरी सी सागत थदक के हाबे वकलों दिन नतब प्रजादसु नुसिना बदु सुम लाकतरा हेन लाकतरा लेरे मतंग हिदा खोगी करी करीगुंबा अकन एक्शन से तौरप तारगति मयाम से मुहिना हाइबा ngasai wanari ba haibdo sai oza nona thambi ba oza ko se ban thambi bo wa ba si yogdri bra gaina muhina wa bai tangak si lakador bra kari haibi ni oza masi ngasai oja ani na su haibi re ado yamna chumba wafamni akhoi manipur se adum yam ngapa madi lei government su ko duga akhoi gi publishing su haibugumna aina example ama pi ge akhoi ching gi mi alapda leiba ga chap mane Jingi mije kariba stone case ama laina ama naam se care taude mana tudri phaba hitri phaba ko laina aduna mabu detect daudri phaba di thau sa de ba adu aware membi di kitang na aise machine waitre have kan check up tawthoe hitha cha thoe akhoi jingi mi si di cha sa du tawraga chahi tara nar khamla le upai leitre he na mature oir kan da last stage oibu kan da ko diabetes khangde BB khangde cancer khangde stage tu yaur kan hospital da pushale akhoi manipur ki huji hingli bse chap mane civil organization su government su ngase hai kum na wa thok tu thok tri phobodi kana se attention tau de ba adu thok po pambu kum na oiba thok la kan da di yamna madu da saganaraga community amaga blame taunaraga akhoi adu ada di sing nungsina de haiba kum da blame tawa anu ji government su adune adugi tamakta haukiba matamda adu leibagi aikoina nainaribudu good governance leibu kanda manipur shanti oigani hainarakbudu ana government na khangadabadi public government manaba yade public na su stakeholder leaders civil organization su government ga managani habdi amu ya adudi kadai digi yagni government gi magi ek ama police ama constitution ama da run tawbani control tawni hai ko aduna government na ngangadaba sakadaba tawgadaba thabak tongale adu government adu chawba people mayam gi tamak haina mama mapi oiba oi mapa mapi oina leiba aduna kari su khangdaba innocent kari gumba ma chokhataba aduga managani haibududi ai oja akoi educated person mi ama oibne yu ngoba mi bu khanagba ga chamanagani aba timing du yengadabane phibam du yenglaga haigadabane aba adu ai adu mantri mondo ore adu ore na pungang amasu yaroi wakai se sidi thokpane at the same time from the civil organization singsu ko ngasai underground gi organization kumna chapdi yaroi ko masi ai je public mayam na aibu thabak taw haina elect tawbani haibigi mandate di thamba tabani whereas aina masi da ma thamning badi aduni ngasai gi UNC gi hojik thokliba adu da lakpase kaisuna tabada kadai di hobra hairaga district to piba yaro haiba maksunati ai understanding dadi bazana nainaradi demandum lai amma ma piba yan sada his piba ya khiro yaro haibase adu hantak 7 district creation tawkibada irang thokbase di stakeholders singda ko organization singda concern community singda tana de haibani aba tana expert committee gumba ma hana sem laga process chatharaga declare tawradi that is good government su adu gumba sula leite aba planning leite na just 11 over the or 24 overnight ta declare tawbani aba adu de UNC na haibasi di akhoi bu tana de akhoi gi consent yaude akhoi gi ancestor land di le akhoi people's lady adu akhoi da tana da mana taw se karino haibagi photo ma irang se haukalak pani eba se matam da political mileage adu lak pani eba adu na hojik se adu gumba point le eba
at the same time Awjiki Madu ki chapter 2 chalaga another government lakpadegi handok naraga ngasai oja marna haibado UNC kari condition da thadokpa condition amadi leramgani blockade kari handokpa adu dialogue togani tripartite togani haibagi tamakta handok naraga ya naraga chalibni adu reading ngasai tripartite togringai da dialogue tu togringai da di wasi punga ngangba yadri hoi toro dialogue tu toro ga fail oil kanda oina way the bidi ki counter town of duna maneja aduga dialogue towing the positive peaceful coexistence purak ningai ki hona bata ne aduna dialogue se fail oikre dialogue se loikre dialogue se close tokre haibusu leitri aba adu erdi so the dialogue the process togni haina matang kala towing dang sai hoi mana haibugum same na kari ki adu roll back to yaro haina lothop tu di that's not diplomacy how can or he or she can run the government. Ado ma tari nuairamoi. Ai nangak pudi adu budi ai UNC the dialogue toroi talk later haiba taradi yes he can stand. Ado sundi dialogue ti togani na tori adu ukhur the date and the fixed story ga sonda di adu toni hairadi adu di angang macha ma da chapoda ma piraga sanabaga chamanare adu di misu hawu tawni plan ama male tawroi ga plan ama manjale ha adu malasu hojiki see the right time na te right time na te adu ne UNC na yamna warauraga madugi react tawbudu be careful haina go hoji aware tawro haibise adu bu UNC king se haibu gum so UNC haibsidi people na elect tawba civil organization ni moina lalobogi group ta chalaga khoi lam tawgni adu tawni haibudu su madusu mogwe adu phodi ai chahaning de go adu di chumlo adu bu ngai akhoi people's ki grievances mayam aduga government akhoi deny tawba justice tawbi da kaya ki tamak di ko lep khalaga voice people chap ya adu nama wera adu hantha ki matang sidi aidi government da blame tawninge adu gang sai ojan aina support tawbo hoina NSN IM na hujik tok tawriba framework tawriba sifai tawrisidi government of India ga yanaraga government of India ga tok tawribani madu daste whereas hujik UNC city state government ga tawribani adu the center government na intervene tawe haibu wadani the sekna haibata ko intervention tawbu wani whereas state government ga moi yanar tawbani whereas ngse ojan amu panbire ngse mase bureaucratic level da political level yore haire adu the su state government su yabagi declare tawbani moi mi elect tawe order su le akhoi thenai ko moi political hoi yahun se haiden represent yahun minister ani khalaga yanabugi ta tawbani habadu aduna government gi su be careful ai wakhanda aduna akhoi good governance se leitribra pamdabra haibagi ngi thokliba sida akhoi gi observer te adumaina ai gi go aina khanbada di adu thoyaba adu huji government na lebliba na sem na ngangliba wahai adu gi dal chat pataradi the same problem situation will be continue in the very short time because we know the UNC that attitude and what they have done in the past so the same situation the same problem will be continue at the within very few months this is a quick check warning amadi lere adubu tasena hagati masigi si mayam nasu koi leibak miyam nasu kaya pamnara moin kali si umbagi kano se adu government ni su tawai abdi tawri seng na jagan mar kari masoi gi bakra haidi mi si loin ma soi da banga makana mate asoi bagi manai ni hainari bani adu asoi basi yengba sigi size yeng da bida government gi development khara yeng matam na koi marak mak changhal laga sing changhal da na kotan development ni program di paikhat tabra te paikhat na bhona jari sena kan BJP led government center su BJP government su leiri mani state su BJP led government am leibni na changhal na bo thorang ti paikhat ti habdi suga mang yaroi haijening aduga matang sida yeng bayar di khoi sing da kasin ko yada leiba wa ba taram mayam do sai lapu saraga ai sing saraga ai laikai nungsiu Manipur nungsiu government nungsiu habdi yaroi madu khara intasta khara hena sothara mafam ni khara ni fashion special laga mayam gi wakhalo du khara niam mafam do khara wangna pukhanna ba hona bati tangai fadabar khali adu matang sida su khoi gi oja khoi kare oja Joseph Hmar da lakser ge ba government se tokdab dinati amuk Ferjol district su doctor thajin na mayam tore du praja gi ju asoi badi khara leitab nati lamhen tuyen sum yaudab dinati puraktana toroga mobile mundra kai mukhra thokhib ju leire sina tongan wari ora kan government su in tas mafam khuding da henkana badi hona jari oja masi kari habi ni masi batang ni oja marna the intention is good whether it is
mami tabra tadabra di country. BJP government, Delhi government, hai batare. Hojiki ji Manipur government na te Delhi government. Hoi sida BJP na Manipur gi BJP na sagi ba government na te center gi mina laga saba sarkar ne ba. Aduna kyamuk center gi mi singna Manipur government je kyamuk nungsiram doino na tara kyamuk khangam doino. Akhoi government je akhoi Manipur gi government na te haiba simadi mayam sheng biro simadi. Mano ngarang han chief secretary gi matang adum khang le rabani. Thahum oi gadau thahum khak pai gadau ba chief secretary thahum dak thamai ni khumdabi adabagi senior ne pisal ni senior sing de mangon den senior akhoi Manipur ma jang le ri ni. Akhoi government je hojik tauri se just lady bini. Tawpham thokpa khara tawbai wani chingda chalaga kara nganga khabar khara thoga tawbani policy 100 days policy matangda adum khara ngamba khara leire ko khang ngamba leire more than haiba tare 50% ngamba di ojiwai kandi 15% ngamba habi dum charo adubo in terms of policy kari toktoi no je tribal development hoji hill area committee me amje kari tokdoi no hill area chairman district council me am kai tokdoi no ko ching the meeting tawba hai hoji ching the whole sagani women's market sagani stadium that is not policy chingi policy kai like hoina hana su mamang su hai the many things that needs to be dealt not hoji ki yes, development budi maru way. Development is the entry point, but there are many things that need to be resolved. Shigi mawong sida akoy na hoji pauta amatasu touch tok tripra haina khaleba. Shidi just cosmetic election gi matangi togi bagi election loira bagi topam thopa nga haki chalai kejige luongba loir kanda kari mangani chakau adwagi mawa adwagi neba aduda mau phai phatti ai ji goi kai ya doino awun po yam pore product te ju mai phe ji ya tasinga togdapati like khardi tauri haibasi di kharga di development se khangtok tobo nata ju kharga tawna na luong da mawa ma ji kitang di laisu leite khar por kani da gomi na ma na topum to kar tawi khabar da tawbra mafam da tawbra hauji hai petrol da nurse hai bus haganda chatle joji bau petrol yongam tri district headquarter yongam tri for example do hauji ki shilib je district ta pisha thade hai je krai dei pisha no pisha thade phisa thade je district mapan gi ai ngang lak kya no crore kya no du hai lambi shem gi center na piri ba pisha jing je yeng kan da hojik si khoi je deficit lai ba mamang gi dun ju pisha am short la thana me ye pisha no bu su thadarak tri ba hojik gi je yang wana hingi bja na hojik gi government se su it's BJP government amal lai re hai badu gi pam ba gi ne ba but the center also doesn't have Manipur centric policy lai tri ba North East ki program look is policy program hai sum marak tu da sum khar chai thok pai wa ne ba Manipur gi si tawkuni hai smart cities have gi budget se where is it, where is the push yam chume la hai bi kaino ma taw ga taw ba hai ba se ko you have to have a plan hoji ki ji hek la ga dum dam taw bai wa ne ba assembly phama kanda mo handak budget khar por ka ne ba ai student organization na id yeng education da kya no thadari che yeng karma mong thada doino ojaga school sala da thada doiro na tar satra da thada doiro na tar SSA gi mong da khara dum khara taira ga dum chakhe doi bra you have to have certain even in syllabus book printing lema ko su yeng ma da ko you have to have a policy cultural policy ai ga khoi ki sai da dum loisan bra ada matang kita Arun da osiki sem hai policy making ji government BJP led government area do Manipur centric oibra oidra ba hai ba wafam su lak ta badina te lai punamaksi mapung ni yeng matam da di koina sum paper da kai da mayam da media thena jabadi kharadi
हाँ ना लेरम बल चांगो दे खरा दी कितंग दी होना बल लाख प्राइ ना खजे मदान को जागी करी है भी नहीं होता कसर की बखा सतर अंदर की सरकार से ये अतई सरकार के ममांग द लेगी बस सरकार द कई कितंग खेनरी से कहीं नोएदा मीडिया से मोर फजन हैंडल तो बंगम में अदुगा मीडिया हाई फाइट आरे कितंग तो वो दे हता साउंग ना उहन बगी पोट अमा मसी की पोट से बस थारू रगान द लंबी लेरम दे बगी पोट से आई ना हजरी ना कोई इसे ना चोरसान बुफाओ हंगलन दा थारनी अदुगा नेक्स्ट 15 days दा और 30 days दा कोई फेजोल योहनगनी हायरगना अतोप वा अमने देन अतोप अमना कनो से हुजी हाइबी ग्रीब जुमाइना मार्केट सेट साबा नत्रगा स्कूल साबा कैदोबसे हेता मधु हायरगे त याब नतब हौजिक पॉलिसी मैटर द कनो वखन से खन से हायरगति मणिपुर स्पेसिफिक ओइबा पोता मणिपुर की ट्राइबल सिंग से मणिपुर की शेड्यूल कास्ट सिंग से मणिपुर की लाइरबा पिजेन सिंग से मणिपुर की लाइरबा अरवान की लाइरबा मी सिंग से मसी कमाइना डेवलप तौहनगदगे हाइबा मतमदा मणिपुर की ओइना अखोय करी तौरकांदा अखोय मसी काकलकदोरिबना अदु खनबा मतमसिदा नीट वेज को हाइदी फाइजोल द लेरीबा ट्राइबल लाइरबा सिंग अदुना इंखलकनबो होनबदुगा उखुल द लेरीबा ट्राइबल लाइरबा सिंगदुना मदुना डेवलप तौरकनबा मदु इंखलकपदुगा अनी से मसी सेम मॉडल द वर्क तो यारोय मरमदी उखुल की ओइबा तोंगानबा चैलेंजेस लई मदो कनोदा फाइजोल द फंगोय तमिलोंग द फंगोय जिरी द फंगोय और इम्फाल की कनो से ट्राइबल डेवलपमेंट की पोची द अर्बन ट्राइबल की पोची मा को दम लोइस काउटो लेबन इम्फाल म्युनिसिपालिटी मनुंग द लेरिबा ट्राइबल पॉकेट सिंग असि द लेरिबा ट्राइबल लाइरबा सिंग से मसी कनो द सिंग द चथरिबा ट्राइबल की प्रोग्राम सिंग असि नसु कोंजन बीबा नतब अदुगो मकोइना कनोदा अर्बान के इकोनॉमी सिदा इंटीग्रेट तौदना एडाप्ट तौदना इंखलपसु ngamba nataba aduna अखोइना पॉलिसी दा अखोइ की ट्राइबल डेवलपमेंट की मॉडल से कमाइना तौगदगे अखोइ की ट्राइबल सिंग असिगी स्पेसिफिक कनो सिंग से मागी नीड सिंग से करिनो मकोइना थेंगनरिबा चैलेंज सिंग से कइनो मकोइ की लैरिबा अकोइबा इकोलॉजिकल सेटिंग से करिनो हाइबने सिंगबा पोट अमा अखोइना खनबम संगेबा अदु नतबिदा दिल्ली दगी ट्राइबल कनो डेवलपमेंट की पॉलिसी नी प्रोग्राम ने याथरा कांदा स्वाइद फेल होइनेबा मरमदी मकोइना लौरिबा सैंपल दुदी सेंट्रल इंडिया की सैंपल द लौरकपने टेबल द लौ अबा नत्रे हारगना सेंट्रल इंडिया द लैरिबा ट्राइब सिंगी कनो दुदै लौरा कांदा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया द पांजनगनी हाइबदुदी यारोय हबा अदुगा अमु नॉर्थ ईस्टर्न हाइबदुगी मनुंग द अमु मणिपुर की ओइबा स्पेसिफिक मणिपुर हाइबसि द अमु कनो द हाई ऑल्टीट्यूड लेबा उखुलगुंबा माउगुंबा लेरिबसिगा लो ऑल्टीट्यूड लेबा चांदेल अमदि उखुल कनो चोरचानपुर स्वाइद लेरिबसिगा अमु केनने हबा अदुना अखोइगे सरकार सिना पुंगलाउद लाउबगी महुत्ता अइना हाइजबने 100 days अखोइ अंत तुमिन लेजगे अदुगा अखोइ अंत करी पॉलिसी तौगदगे हाइबसे अखोइ खंजगे मसिदे इनपुट पीबीरो ओइना माना लाउबई महुत मियामना मोइदा इनपुट मयाम से पिसल लकांदा लेट अस सेटल डाउन करम मफम द करी तौरकांदा चौखलकदगे हाइबा अमा इवन चौखटपा हाइबसे मसी दिल्ली की नत्रगना यूपी द लेबा फैक्टरी अमना बैंकॉक दा पोट जोलुनबगी दमुत लंबेन मणिपुर द फावरगा जत्ननब लंबेन सेमबदो अखोइना चौखटपगी आथनेना हनबदी यारोय अदुना अखोइगी मीसिंग से मसी कमाइना चौखलहनगे हाइतारगदी अखोइ मीसिंगी चौखटपदा अखोइदा थेंगरिब चैलेंज से करिनो मैतई की चैलेंज का कनो मार की चैलेंज का पाइटी की चैलेंज का तांकुल की चैलेंज का तांकुल द थेंगरिब चैलेंज दुगा माउ द थेंगरिब दुगा लोई मानरोय अदुना अखोइना लेमराम दा हेरो एससी की मरक्ता लेमराम दा थेंगरिब पोचे मधु दा थेंगरिब हार्डशिप दुगा कनो दा छेंगमाइ दा थेंगरिब शेड्यूल कास्ट की हार्डशिप सिका अनि से मुखेनने अदु ओरबोइदी मणिपुर की ओइबा पोट असा अखोइना करी कमाइन तौगदगे से अखोइ कोकसिंग चिनमिना बम संगे इतना लाउदना खोंगना नुमित चामगे कनो से सरकार है नुमित चामगी प्रोग्राम सेमगा चलाइबे याबजा नतेब वी हैव टू थिंक ऑफ 5 years दा एगी मतम से 5 years दा क्वाइ सांगो तो 5 years ने बट वी हैव टू थिंक ऑफ 15 years
aduga akhoi meeting ase sumaina semung godabani haiba ma khanba ma changi no je oza na tap oza MC ro ne yam phaja phaja yam takpi re hojiki hari condition sida yamna kare hai tare 500 days katar program katar na tab khar sang na vision khar sang ubi raga lairiba terms and condition me am tv hai bani adu yamna matam yam la chadun oza Ashang Kasar da laksege waroi sin sidi ta sena propana phai hai jinga sai thambi gre adu pu hena waroi sin prona ba hena nungsina na ba aduga in terms Manipur gi matam amagi ning thau na hairame khoi gi thangal generation so hairame Manipur gi horofam turel mayam ji maru aduga tabam ji loi khangi British ki kano ga officer mari yene ki bele haidi loi na khangi hai ba matam gi minister sing ning thau sing di Manipur gi geographical factors conditions mayam loi khangba adu hojiki sina khangdi hai ba dina sete interest to bi hai ba di wafal londe oza anana so oza Arun thambire loisalak pa sida oza Ashang Kasar na khwai di hena kitang soluted oi be ya yamna peacefully coexistence oi be ya ba karumba khara kai phongdok piram adune ngasai haibi do akhoi ki Manipur city kri haisira mix ko culture ethnic ko asini lay habi city mayam na khangrabani north east state ta kwaidigi yamba community tribe se akhoi su oigani Manipur state se aduna adumai na palmina ribani na aduga chahi lesing kya de khoi nungsi chana na lakhrabani na ngasai na haibu good governance haibu se karmaina define to do no ba ano ji oja na panbi khibuna issue se tongan tongale amada chamana deal tawbi yaro issue gi mata mata adugi matungina deal tawraga good governance adu maintain tawbu kanda akhoi problem lai roya adu natana agenda du ngasai issue du loina chamana ba gi type ta hoji hairi ba ukhul da demand ukhul gi mina pamli base songi tamelong na district gi mina pamli se khenaya tampak issue haina asikumba myam se criteria ma thamlaga madu deal tawba haigidabani adu matamda akhoi adum peaceful oina laiba ngamani adu as long as ai challenge tawninge current pininge good governance haibse laitri phawdi akhoi shwa yaroi akhoi we have so many difference adum laigani adu good governance haibse kari haibra ahongba laitri adu Manipur ki praja sing ju akhoi politician bureaucrat thinker sing ju khangadabadi center the government waribu congress na pukhre haibu ki tamakta akhoi ki policy akhoi ki state ki integrity aduga plan policy leitadana madugi government da follow tawraga chomsin ba congress na pairaga congress the yosal lati akhoi paisa hena phangni haina akhoi je center na control tawba as long the same time hojik chu PJB na center da paliba gi tamakta sonda mayam tension laga ko hoi khra akhoi Manipur how ki government na corruption khra taw hena hongba gi di phai adubu hojik ki mi gi mindset ta moi gi concept ta akhoi ni ubuse center da BJP na pale haibi damakta akhoi BJP government am state da leradi paisa hena thadagani akhoi nungai gni haibolom da chaleba many bureaucrats many politicians se adordi akhoi gi yawbudo future gi Manipur thamdeba akhoi na pamdi adu nate center na people adwada whatever government maybe congress or BJP whatever akhoi gi targa leite Manipur gi yamna concrete oiba stand oiba ko akhoi regional gi party onatraga policy ama thamlaga maduna bomb tawraga akhoi Manipur gi chokhaninga honaba adugi targa da makhoi gi ko akhoi gi necessary du pibham thokpani aba akhoi gi targa adudi aduna sensity adum lakani aba policy du leiradi policy phajaradi system du chumladi center government palibani adudi center na pesa thadara harti Manipur is not a part of India akhoi tongana hinglesina adudi tawphum thokpane like Mizoram da hoji paliba adu Manipur di system adu tawdriya akhoi gi yamna stay oiba phajaba state ki planning state ki policy leite ha ngasai ujana haibukum na state center gi follow up ministry of justice empower family welfare or akhoi gi creation human resources na adu same haibu madu gi copycat tawraga copy tawro chale ba adu erdi akhoi se kadai de chokha ka tapno madu gi influence na akhoi se akhoi gi wa da chatadana mi gi moina ngang ba same da chapa da ngasi akhoi gi marakta local the differences lakbane ba waja gi brain da mayang gi kok amagi influence na aina waja bu ngang khre adu hoji Manipur da leriba paliba state politicians sing se adu gi kok ta loina chale ba adu na state ki praja so state Manipur da leriba praja gi awaba akhoi chahi kya de himinar ba culture manarak pa agi apam ba ujana khang adu gi da di thabak sudre adu na mi sing am saubale adu hoji change tawai haibani sudau tawdri khra hongba lei hondak tawna media da yam phajana interact tawba gi di hongba lei whereas in so many department whatever gri system da di akhoi ni yengba kan da di
ahongba leitri mapung oina ni yengbu adam mapung oina di nahan ki kai to dum chamane way of ngasai working style department da bureaucracy hongdri officers hongdri adam file gi adu ada chamanari ko aduga ngasai haibu gumna transfer ama hatang halang le tha hum le ga tawba am hongtong jin tawda thaba oin le re last day example pi ge phap ta bi gi da ba madi kari gumba ojana chingmi ne ma thika ma cha ma taw lak tara kun gi anatra scheme ama pi gi ne tawre ukhul de gi ai gi khun de gi ama de gi oja jofe mar de gi lap kan da department mayam secretariat office mayam di impha da lere mantri mayam mla mayam di si da lere adu di mi amana unaba lakpa kanda soi lawba ngamdaba gi numi ani humse impha da lere hafta ama lere madi impha da yum leite tumpham leite chafam leite kadai laigini hotel da tumgani chagni soi ama gi tamak da pidri ngai ba da mana lupa lak tara gi damak da bill tam do department ama da hafta ama chakradi mana leiba da hotel da tumba chaba da lupa lising kun chakre adu akhoi gi bureaucracy na madu gi politicians na madu gi awabu du khangbi de ai want to face torabni se ai want ai khunda hoji resettlement tobu gi ai thabak ko pai khat na kari umba ma tana bada hap tha ma chang ne adu ai di impha da yum leiba gi ai di problem lai ta wan ne adu ai na impha da leiram da di ai hoji khun gi mi ai gi da level tobu du ai to adu na same chwa chambu gi mi su ukhru gi mi su impha da lar hap ta ma leiba bi se very difficult very loss yam ngai se khoi gi hari ba posida chingmi tabi thi da bida awaba mayam do mating pangchal laga kari da sothari ve di yenga se ha da naga su kuki su maitei su muslim su manipur nungsi bagi wakhalo nama khal kanda good governance to su lakani ai kan jai du ka good governance ai je hojik tori ba building sagat pa infrastructure khan development to brandi oi ba yadri hai ba se mayam gi ngasi lakpi be lengsin mi ba ge sing dagi puna maksi thamjaraga lengsin biri ngasi manung hona de lengsin biri oza Ashang Kasar adi oza MC Arun loina na oza Hmar ahum mapu ngasi manung hona lebi bagdam ta ngamkhai le na thagasari loina na ngasi gi damta di matang sida peng news manung hona gi program asin losin jare mayam amukhana khurumjari